Lento, jer radite. Ludače. Mi smo mislili da ćeš onom momku da daš jednog svega. A on je hteo... Pa ne znam kako se zove, ali što valjda poruka. Je li Igor ili kako? A ne, on je hteo muško, je hteo ovdje. Bilo 5 ženskih i jedno muško. A ne! 5 ženskih i jedno muško. I jedan ugnjavi ono muško i stare. Care! Care! Sad ću da ga maziš, vidi kako se namestio se, ga maziš. Ja bre slikam ovdje umjesto tu da slikam. Da ga maziš. Ne, čekaj. Tako je. Ajde požuri, da viš da ne... Slikam bre, s njom bre. Čekaj, Dona. Jao, kakav žamlutak.